ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe turing kan in so me ole when hi February ni thum sang ni som ni le panga ania tuntuma chuanin zo inspiration kan shia theu karinga mizoram chunga omti tan chuanin shilo hi kan chen karing lawan chan chin hi sui zaw vak angai karing lo boka zo inspiration ti hian tuntuma hian bei an to ka entinge bei an to dan te po kha kan ron chiar chuak dona ti chuanin zo inspiration hi la shilo te kan lo takin kan soi le lokanga mi har sa tam tak te tran pui tu ania tin in le lo nei lo te me thai zok te ri thei zok te chan pui a ke pen chuak chin ania wang hian an fakomin an chuan ema heng lai kara an thil thati zong kara po hian soisel tu le lo ngei tu te po an lo tong ve nual thina ni mishing kan nia mi zong ti lom hi chu a har sa a zo inspiration hi kan shia tongin man kum dewa po khanin bei khan tok na se em maya tun tuma po hianin zo inspiration lam in soi fiana le engting zo inspiration hi te hi engtiangin nge soi sel nan to ti kha kan chiar chuak don ni thutlem te kalo soi ve lok identity bulloka damlawina athu soi hi kalo ziak langdu room khata ania anin shechiang ema he mini hian zo inspiration hian cheng noi li sing kwa sanga zanga somthum le patni an hlan mi alwa cheng sing khat bak an hlan lo atia masi zo inspiration hian an post pakhata chuan an hlan vek angin thu an ziak boxi engpo chuni se tuna an dam lo lai takhiam puisa an mamona santur zia chu kan sha thiam pui vek ome ashaina an suidanin zo inspiration hian mi puin puisa an to khom ho hi dam lo puisa an khon sakate an pe vek lo an mamo chin bak an pe lo ti sui anom nual maya enge achan ber niang le o kati thilin phum ru te hi au mani lo mo thubel arontia atwaya hian poisa dil rengte an nga yan ti zo inspiration hi arontia noi lampang hi chu alang the che alawa hi zo inspiration ina anin sui fiana an ron ti lan khania awai vai chuan alang lawa chuanin tikhanin tuna thuziak tuina aron sui kal manga chu kan sha thiam mai karinga damdoi in khumbula ve thawania abulami te kha zo inspiration khanin an watan puya chu zo inspiration ina an poisa an hlananga internet lampanga media lama an post le an thil hlana kha ainan lo lutuk awanga ron sui chua khania entinge zo inspiration lam hian an chan le ti kha lo ngai thla chhun zom le ngal ta ila o zo inspiration nina anron in soifia na anron chan let na hi February ni nimin ami kha ani a chu an ziang ang hian kan ron chiar chuak don ani zo inspiration foundation ve bur khon le thilpe kin hlandan voin February ni sangni somni panga chunu dar khat le minute som pakwa PM khan thalaka kan lo datil hi kan donga hi bozui ngai kan ti ba ka kan thilpek boy pui dan mi pui te sha tir ngai ni a sha in he post hi lo siam ani vebur khondan mi har sa chanpui ngai report alo lu hian beneficiaries profile siamin office an chanchin data ashan vekin kan ziak lut china chu spot verification nein kan finfia masachin ani ma se thingtlang le lamhla kalmei rem chang lo ni ero chuan a thei china an kho wai me vc te kan beron masathin ani ti chuan report lo lu atangin te fungshang shanga te in kan zir chiang le a chu mi nuwa mi pui te hne na vebur kan khon sak ta chau thin ani vebur khon ba ka hian a shan pa a tanpui na po pek chwa ve reng ani bok tin thakhata hian voi nyai tam vebur khon lo ni se tin kan financial policy kan tar lang boke financial policy hi adu tan office alo en theireng ani tinan run bracket boka thilpek hlandan
ahim zok nan le apetu teril ru ang taka man ani theinan ve bur kan khon hian cheng nuai tel te ani thina wangin sumfain voi khata kan hlan ngal vek ngai lova ahlan na hun ser ero man angaya wangin an omna muna kan kal sila bible chiarin tong trai na nen hum ser kan va mang thin chuta an man chop tur sumfai kan hlan tel ta thin ani tin a then chu sum man thiam lo le bank account po nei mu mal lo te an ni thina wangin bank account kan hon saka chu mi nuwa ata tul te in an mamo da na zirin kan pe a sum tam tham ani chuan bank transfer a pek thin an ni office a ashan veka cash book siamin an puala sum chwa dan chin chha vek ani bok kan account team ten uluk takin an puala thilpek alo lua an manzo thlengin an endik pui thina tin a cheber an lo to kani pon an puala thilpek lo lu thi an rem ti na lo chuan khoya ma pe na ni ngai lo ani kan malak na te hi an din mun ai nang lo thin hle a then chu an pui tlin huna an manatan banka fixed deposit in apung omin kan da sak nual bok tun ma khan voi khata thilpe kan hlan vek awanga sum le pai buai ta te an lo to china chu wangin film khur taka engkim hi kalpui ani e min lo shat pui tan buai pui le ti fil ngai atam hle a chu mi zinga mi pui ten min lo shat pui ta na atnwai mi te hi kan lo ta lang boke pakhat na zo inspiration foundation mingin bank account le pen card nei ani to ani pahni na darpan account nei to ani pathum na tax exemption 12A ATG po pay fill to ani palina official website buaipui mek ani pangana farm and societies noya register to ani parukna audit hi kumli financial year kan ti fill to a tun tha February to pa internal audit kan nei anga financial year sangni sumni pali atanga sangni sumni panga to pa CA in min audit leang pasarina financial policy HR policy le board policy te po kan ti fill to ani mi puiten thilpek lo tho tling khom sem chuak mai chau kan ni a in mit kan tun tok lo na aum chuan pathian mingin ngaidam kan dil tak meu cheu ani fin chua kan ngai na min fin chua zel turin kan nge na cheu hemi post comment siam tu po hi kan dem hau lawa thahnem alo ngai na kan ngaya achunga po kan lom lu tuke film khurpha nan kan lo mangang tin shat chandu le zodu nei kanom chuan atwaya contact number le kan office a zo fia theireng ani helpline 70056282279 office address E16F Lalthuama building below BI Bank Ramhlun Road Chan Mari Aizol ti in zo inspiration lam hianin anron soya o hemi chungchanga hianin site A le B kan ti mayang chu sheve ta naw chuan e ni mo zo inspiration te chu an lo ti mak hle mai mi pui te pui sa tho khom tling khoma hetianga mi te tran pui an nia chu po an tran pui na manza te po an ziak lang veka ai tlem de an lo pe an ti mak hle mai kalau tho ve china pui khop me ka tho to lawang ti tu tam tak te po kha in lo om theya chu wang chuan adar zau zo ka zo inspiration te thudik an ron soi ni hi ron the dar hi cha in ka sha tin tuna ron soi sel tu ati mayang ron chwa chal tu te po kha thil an sha chan lo wang te po anyanga tuna zo inspiration ina anrun in soifia na ka ngai dana chuan zo inspiration hian an puisa sem chwa dan hi tuna khan kan ron chiar chuak to kan sha theu karinga voi khata hianin nuai chuang te tan puina mi ti khongai na an dong ve thina
chu zo inspiration hian puisa hloma voi khata an pe khan puisa buai ta a mang thiam lo tam tak te po khan lo om ve chin to a chu an thil ton an experience je la chang khanin zo inspiration te po khanin voi khata puisa pe top to lawila an mamuang tok je la pe ki chazok long mo ti in tiang khan puisa te po khan lo da chen sak thina ni ti te kha an ron soi langa khang te khan chizel ta ila tin no pangte te kumla tling lo entirnan he chungtina an boral san tak vek boral san vek tak te khang ang chanpuina khongai tuan don te kha chen phe chu nuai nga nuai ruk te tlinga khang khanau pang hne na khan va hlan top ni sila an chung te no pang chung te ti mayang anu le pa ni kher lo helam enge thisin chum pui te poni se khanga khan puisa in chu na te khatiang buaina kol tu ni du na te po khathil thleng the nia khang te kha zo inspiration te chon fel fai takin bank account na fixin kina lo puitlin huna alak thei turin khatiang khan an lo da chat sak chin reng ani ti te po kha kan han sia zaw pha an malak ne ro pui ka tia ke ni po ni ila voi khata mi puisa kan va pe chau kha chuanin ani lo lawa man ti hi ola puisa hi chu man ti hi nuama tin mamo top chin hi om lawani mani I zong te han lei mai te kanin dei thawang hei chu ka I than ti mai te po kha thil oi takani wangin puisa man thiam lo ve tak tak te mishing mil kanin ang lawang bokin puisa man thiam lo ve tak tak te po kha an lo om ve nual don ani ti kha ril zau tak puin hanin ngai tu ata ila voi khata va pek vek kha fu ber lo na chin te po kha oma tin he entirnan cancer tam tak te pon lo chan puya thenin dam nan lo chang to kha chu kan sia theu karinga fak an lo em kara hianin suisel lo tu po hi suisel tu po hi an lo om ve thina khang ka chu mishing kan nia kan fam kim vek thei lawa suisel na chin suisel an ngai na lai tam tak pon omang ma se suisel mai lovila man son the nan te khatiang han fui nan mang zo kila suisel tu sui che tu ni ai chuanin khatiang an ma son an ngai na lai khanin lo shil zok zel ta ila tin kan thupuya khanin kan lut lenga kha entirnan he kan sarte khatiang te chu voi khata an puisa man ti hi puisa hlom ti hi lo ngai ve thina e khang khat ti kha chuanin entirnan nuai chuang ti lo dong se nuai chuang ang to pa pek top te po khan nei ve thawani sing khat dek ba pe se hi lo man chup tu de se an man dan tur an man na tur zir khan zo inspiration ti hianin an pe thina ni ti kha mi pui ti khan lo shan non puila tin tuna aron soi tu po hiana om lo shan lova asan chu an puisa pek media lama khanan puisa an thil pek hlana kha khatiang zat kha an lo nuai li chuang khan lo post sia an khumbulami ti khanin sing khat chau khan lo dong sia an ni tan po khanin zo inspiration ina an puisa ti vel dan kha shelo tan chuan han sui mei po kha thilom ve takania an dem mom chuang lawa ma se tiang hian zo inspiration ti an local china ni ti kha mi puitam zok te na an lo shiat dar zau theina na he video siam kan ni ti kha kan soi lang non le ni sila kan video ti hi chai ti zong ani chuan khongai takin min lo like sakla min la subscribe lo ni chuan subscribe button kha min lo me sakle la ingai dan ang te kha comment section a hian kan lo ngai chang reng cha tun tuma zo inspiration le hemi lo post tu a ming ron tilang lem lova hemi ron sui sel tu te po hi enge in ngai dan tunge nang mani na o min ti zok he chu ati om reng ani ti te po kha in lo nei ve mai the tin zo inspiration chung sanga po hianin sui du tam tak te point lo nei mai the chung te chu in ngai dan kha kan lo chang reng ani ti kha ni na top kan kha range